Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphi nakuphi lapho ufinyelela khona-ke wona lo msakazo wakho okanye-ke i-YouTube channel yakho-ke ehamba phambili-ke laphana-ke kuzona-ke iy'ndaba ey'fika ngesikhathi futhi ey'vutha amalangabi. Igciwane elisha-ke selithole-ke ukugxekwa-ke ngabalandeli ngesenzo salo-ke esilenza laphana-ke uma-ke liqashiwe-ke emcimbini. Kube khona-ke noma-ke libe nenhliziyo-ke encane njengoba-ke ubona-ke mbukeli kuleya video-ke lithatha-ke induku lifuna-ke ukushaya-ke yena-ke u-DJ ngenxa-ke yamaphutha-ke enziwa ngo-DJ amancane. Bathi-ke abalandeli bomculo maskandi kungani-ke uma sekwenzeka igciwane elisha bese-ke lona-ke lithatha inhliziyo-ke yalo-ke encane lifuna-ke ukushaya-ke u-DJ. Kodwa sokhumbula-ke mbukeli ukuthi-ke u-DJ Givele-ke wagcina-ke eshayekile laphana-ke kusigwebo. Nalo-ke igciwane elisha singathatha ngokuthi-ke lifuna-ke ukuhamba kuzona-ke lezo y'nyathelo zakhe-ke laphana-ke usigwebo sentambo ngenkathi-ke eshaya-ke yena-ke laphana-ke u-DJ ngawo-ke uDokani. Awuyibukele-ke nansi-ke ividiyo igciwane elisha lihluthukelwa inhliziyo laphana-ke emcimbini. Bezingakho-ke mbukeli iy'ndaba zanamhlanje. Siyabonga. Ayeye Nkosana yeye. Ayeye Mthathana yeye. Ayeye Mthathana Mr. Perisa yeye. Awufuna ukuthi sa. Bamba no nonsense. Bamba lapha. Hawu, ngeke konibhaka.